mbere ikanje ritukura ino misatsi nashirishijeho uza amafaranga yantwaye none uko ngo ni Saint Valentin yatumye ni Saint Valentin kandi uyu munsi urantwara kandi uyu munsi urantwara nje nabiuze uyu munsi urantwara ndakujana abagabo tumukaza mugira inama urajana uje kungurira inkoko nk'abandi bagore izo ni bikubaye mbwiye nje kugurira inkoko uraja kungurira inkoko mwabaye guduca mwaramenye ndayo nguguriye nukuri kumana musaza wamaye urayingurira inkoko ngo ngoheze ngo amawuwa iri yaruguru gutagaza umbwira ngo nje kugucira ibifurane ari byo nguheza none sizo ngizo nibiki ino turahamara iminsi birikera utangiye kugira gutya abantu uzumenya ko twageze mu mushasha uzumbabari ukizo nibiko wayivuga nyagotomera saza wamaye nje nukuri mwanzu tuje ntago novyemera uko kurambwira ngo baza baca umugani ngo imbeba yamenye umujyi nyuma y'isa 6 iraharibisha cyane mu nzu je nukuri mwanzu byo tutago nabyo mu mujyi turaharara kabiri kera uratangiye ngo Saint Valentin nukugira gute none abandi bo ntago bagira abagore kuko batazababwira gute tukiba mu gitasha kutambwiye ngo nguheza amawuwa ngo nje nama nikonera hajya hepfo mu rugo cire bya bifurane mbiguheze byose mbikurunda iruhande cyangwa nje guca ya mawuwa yabaga mu ruzitiro none ugezana ngo nje kukugurira amawuwa ngo nje kukugurira inkoko n'umunsi w'abakundana n'umunsi ugomba kunsohokana ukambwira ukuntu ukunda ukashimira uko twabanye none kuri amabanga nyagotome umva nkubwize uno munsi urarya sukuma sinurwa ngo nkugurira inkoko ngo nikicawe kugurira inkoko musaza amaye ninje kunyagwa hari umuntu uza kwinyagisha areba ariko nanje uyu munsi uramenya ko ndumukuru zeshe manda ari mukurira izo ni bikuwaye zeshe munsi ntiyagiye ntiyajarira adafite abe n'urudorari ziyara afite abe n'urumiya musaza amayina n'abantu babiri batandukanye uyu munsi naje uranjana abandi bagore zamubaza twagiye mu kane bamwe bambwira uburyo inkoko zari zimere njewe ntarajya ku nkoko hako musaza amaye izo ni bikuwaye mbwira twaje kubona rino twaragwikururiye kabisa nta kwikurura